Bathi umazi ukwende konke eside aselishona nje ngitova ukuthi yani le meeting la ngafuna ngibambela yona athi kucashi nathi enkosi nkosi yami cha nje sibambela ngiyobe bayiyengana phela base ngibona lo mfanyana lo decide ukuthi bahlanganise bafuna i-meeting bafunele mina bona lokho kusebenza le emafemini lokunebantu lo makhipha tisu kwatise ukuthi ucede manje ngomazi nangempela ubuke nje uyahamba ungafika ukuthi akakhiphe isisu mazi awumntwanami kunjani? Ngiyaphila mara kunjani? Siyaphila ubuya emsebentini? Wena ngivata indzaba takho mina Letithini? uyambona lo makelo ohlala ngala ngenhla lo uhleba kakhulu umakhelwane soze ungidumisena kabi sengathi ngithanza kuhleba phela uthi wena ukhiphe isisu bathi wena ukhiphe isisu wena nakucala phela ngatshelwa nguwe ukuthi wena uwe wacala wenta i-baby shower namosha emanti lo kwesithu ungitshela ukuthi wena bathi benginaye phela lana late early bathi ke na-ke wena ukhiphe isisu wena ngithi ngathi lokuthi mbele baba mfana akasafuna uzophika lesisu yini uzophika lesisu kuthiwa wena ukhiphe isisu ngiyabuda mina singayenta njani vele njengoba phakathi khona thina mina nje njengoba uhlala la khaya kufanele ukuthi ngingimakwakho mani ke maki yekela letisu yekelele ngiyeva phela kuthiwa uyangifuna ngenxa ye-baby shower kuthiwa thina besenda i-baby shower naku labaleni isithelana ngemali kanti i-baby shower yini vele phela mina ngive ngalo make lona ngangathembi nami ukuthi vele uyamathi uthanza kucabanisana mina vele ethi icashi lami akade lithanza phinza kutshele nalokuthi yini le-baby shower akuchazile angaveli nje akutshela akushiyulenga kanjani esihlahleni mina ngive ngaye nami ngamtshela ukuthi ayikho le mvo leni yabo phela i-baby shower mani ke ngikutshele mina i-baby shower akuthelwana njengemanje i-baby shower phela suke sendela lo mvu lo mithi ngaleso sikhathi simendela lokuyiphathinyana siyamhalalisela ukuthi siyacogela ukuthi lo mfana ngabe ubulili buni umfana kumbe intombazane sitenetifu iphathi akuthelwana ngemandi akuhlangene nje nemandi ude nje ukuhlangene nemandi emanti siyawanatha siwasebenzise kwento emajuice nangabe kumele sente emajuice kuphela sesingathayanga emanti sibadala kangaka kodwa ngabe sesiprimary ngiyacela mfana ngulo lezi ndaba zabo angathi ukuthi ungena pha endzabeni tami ngoba phela mina ngihlala la yena uhlala ngale uyamlalela ngisho nawe angamlaleli mina ungikhanza ngitilimela la abuya ngitshele tindzaba njalo lana ngithi sithe mina hawu angathi angisamlaleli because ngimtshele vele ukuthi tindzaba ngithanzi nalokuhleba waphindza ngitshele nje tindzaba letiningi takami mina lengingatati phela mina kuyashiwo ukuthi bathi wena kwacima kwasala ticinzi ngimi ngoba mina nginani mina ngiyakwati wena ukuthi ulungile phela angihluphi nakungihlupha utilungele nje utinakele abantu abakho awuhluphi muntu nje ngilona lenkingi vela angiva nami lokhu ungibangisani phela amdzala ngaka nje mina kusimshem ngoba ngithe competition naye umdzala phela lo manje ngizala nje umdzala nami le ngimbuta wena uthi wena umnyanyana umfana ngoba lo mfana utilungele akalwi namuntu kunjani kwentekeni vele igcine senza ukuthi wena ukhiphe isisu ngabe sengisikhiphela abani manje ngoba phela abantwana uyabati phela nabo lapha endlini ngase lesi sengithi ngisikhiphelani ke sona ngoba kunakwentekeni ngenxa nje ye-baby shower mina ngiyaxolisa mfana mara ngiloya le nkinga vele le nkinga ngiloya cause onke lamalanga yena angangibona nje ngitilimela la ngathi nami ufuna kuvela tongihlebela tindzaba ngitshele ukuthi nini nentani angimlaleli mina ngiyamtshela ngathi angithanzi nale tindzaba kwente ngimphendvule
hawa connection ngeke uyam-entertainer phela ngeke Mina- angeke ukuthi onke lamalanga yena ula mina mfana ungeke emntanami ngiyadikholela mina tindzaba angidikhulumi angathi lutho naye ukuthi ukhuluma ukhiphe ngabangeke. sisu wena ngiva ngawe ngabangeke kuba kukhuluma ngiyamqosha vele ngivele ngimtshele nje ukuthi ngicela akahambe ayohlebelela labanye lukhona lo mngane wakhe la loya naye labangiloya naye lohlala khona ngale Loya futhi babhizi ngami bangibangisa nje phela angithi mina ngisenayo indvodza bona banamaphutha abanamathutha ngenxa nje bona indoda nje yena nje usuka atofuna tindzaba lakimi nanyalo usengavela la ngambona abhembesile avele la sitabe sesendani thina esisha angadi mina nje ngive bathi-ke wena futhi uphindze wathi ucela ne-meeting ntambama manje mina ngithe ntambama vele kufuna siyibambe le meeting siyayidinga-ke vele le meeting wena ama-standing ngoba phela kufuna lokuthi sihlale phasi sibonisane siyikhulume le ndzaba ngoba asisaboni ngaleso linye la standing asisaphathani kuneke ngaphathani kahle lokhona kanti ama-rules and regulations athini vele nasifika imigomo nembanzela ama-rugs imigomo nembanzela yala ekhaya ekuhlala ngiloyo watiko phela ukuthi nje umfuthi inakela tindzaba takhe akumoshaya imandi ngibani lo nihluphayo ushiya takakhe endlini yakhe anaketa kamakhelwane hayi vele kufuna siwubambe lo mhlangano kufuna siwubambe nje nangicedza ngalana kufuna sihlangane ngapha phasi kwesihlahla sikhulume because diningi letindzaba mina nje wena nje ngive lo hlala ngale akuhleba nawe angithi uyabona-ke le mbolo ngikhuluma ngayo athi-ke wena-ke nake bantu abami angihluphi athi-ke wena awubathi nabo baba labantwana awubati wena lo uhlala ngale lo ngivamise ukubona uhleka naye mina ngasho ukuthi uyamyuza nje lo uhleka naye aphindze amhlebe ngithi mne wena lakhala akungeni bantu labahlebako la uyabona lakhala lami lana ngifuna kandzaba takhe uhleba nawuhamba ukhuluma ngawe nje uthi wena baba labantwana ubati futhi nje naleyo kuthi wena ukhiphe kahlahle basi icale ngayo isuke kuye akalungi kufuna ngimcoshe uyavelela ngona ngalokuhleka la standing sengiyabona kufuna ngimcoshe indaba lengiva kumele sale ngiyithakhini impela kubonakala ukuthi mara mne wena ngathi ngikukhontile wena ngiyabatshela mina ukuthi angisudlala ngalo mfanami phela because wena ufana nomfanami kimi yabo mina nje angizange sengikubone ungena nebafana labaningi la yabona mara yena uyatata takho ukuthi wena ungena nebafana la mina ngiva ngabo bonke labahlala kha abakuthandi abakufuni ene lona-ke loku ungitshela ukuthi angikuqoshe wena ungibangisani vele uthi angikuqoshe angimathi lo mngani wakho ambona lo bhesti wakho uyambona uthi angikuqoshe ungibangisa inje uhlala akhala nje everyday athi angikuqoshe wena ukho right emsebentini ukhuluma ngami uthi mastandi mastandi uyatema ungcono umuntu lothi bathi emsebentini ukhuluma akangiboni angisebenzi naye yena kude akalali lapha endlini kwathi nje sosetshwaleni ngize ngimkhuthe ngithi hayi wena hayibo ulala etshwaleni lo munye umngani wakho ngiyabuta nje siyancokola makoti ngihlangana nayo mina kukhulu okudlula lokwami kepha mina songazi ukuthi ngiyini standi sonke lezi hayi bona abakuthanda akade ukuthi bakubangisa nje impela because nami ngihlale ngitibuta kona uthi lo mfana wena uthi lo mngane wakho ulala etshwaleni yema ufuna kube suthufe ngami awungeke angicoce angihlebele impilo la ephilako awusiwe kucala phela vele ngiva bathi uhlala etshwaleni mina angivamise ukumbona kusho ukuthi uphuma ebusuku phela ngoba phela vele mina ngisualele lapha endlini angisho usiwaphungula lo bayitola lo munye-ke le ngivamise ukubona uya ngale uphila mbiloni nje isitori sakhe angisathi nethi sithini angimati nomuntu uyangifihlela angisanje isitori sakhe angifuni futhi nawe ukuthi ngiyafuna usentertain uyangifihlela ngenze bede bambe emastandi Nkosi yami wena akukho right kuhleba kungena ndzaba tanda akukho right nami ngikuthanzi vele ngihlale ngitshela nje ukuthi ayele kungihlebela angihle mina nje nalokuthi wena emsebenzi wawuthola ngithi udlale nalo mphathi lo ngikuva ngabo mina ngikwathi nalokwathi nini dini nje tindzaba takho lengitivako but ngiyabatshela nithi nope
angihlebeli mina ngifuna ukuze kukhulunywe ngemvulo omunye ngikhona ngoba mina la khaya kufana ukuthi ngimakweni nonke yabo nami nginabo abantwana naloku nje ngingabadi lokuthi bakuphi yabona but nginabo abantwana ngijabule ukuthi ngese ngijabule wena nje uyafana nomntwana wena ungangethemba uyangithemba Makoti asingafisi ngifika ke lapho Nkosi yami manje mina ungangithemba nje impela sengingakupha nje nemali we-30%. Mina ungangithemba angihlebi mina wakwambona ngiphume ngihlale ngilakhaya lami ngibo labaletha indzaba la yebo uthi angiva ukuthi bona labaletha indzaba basobe sebatibonephi bathethe ngoba phela mina ngihlala nawe la bona abahlale la bahlala lale ngilokuthi bahambe ebusuku kuphela angithi bandiza ngale mthanyeli lo vamise kuvela la nje lo makhelwane lo uthanda kupepereza vele bathi uyangidizela ke ngiva ngalomnye baba bathi uyangisebenda nje ubhizi ngami manje ke mina nginaNkulunkulu wami angithinzeki ngiyama sitayicetha lemhlanganweni sitayicetha Makoti nje sitayibeka yonke etafuleni lapha emhlanganweni hayi kodwa inkinga Makoti utawubeka isikhalo sakhe nje sibone ukuthi icazulula kanjani le nkinga qinisile ngoba vele kufuna siyikhulume mina nje ngilekuhleba kakhulu lele ngingayifuni angimfuni umlo hlebako kodwa inkinga sitayibeka yonke le angimfuna la hambe khona angivanje nikuhleba ngizonda kabi sitayibeka yonke le emhlanganweni sasawuhlangana nje sonke sithi cashi nawe mastandi uma vele siyadinga ukuthi sihlale phasi sikhulume ya kufuna sikhulumeni ngoba nje nale kuthi wena abantu babakho bayafeyila ngiva ngaye mina lo mngane wakho wena lo hlekana every day akahlali nabantu abahlale agokwabo akababoni kuba athi nje uphethe nje inkunzi etitform bathi lo mina 8 years aka grade 3 ngiva ngaye lo hlekana sengakuhlebela sengakutshela ke mina nguhlebele ke mfanami labangani bakho lo hlekana kwela standing ngibo labangitshele bonke because lo munye ungumngane walo angade ukuthi sicashi nesakhamuti bachumana kanjani umngane walo ke bakuhleba bobabili yabo bakuhleba bobabili labo bashiyeka imlabo abasotha ya mina ngoba vele yabona nawuba code fronter naba code front ungangifaki mina cause taba ngazuzi uyabo mina mangikhuleka njengoba ngisho nalokuthi wena nje bantwana bakhote from ngiva ngalo mngane wakho lo mngane wakho lo hleka naye every day angimthanzi nalana siwahlala ukuthi singiyasita phela ngokuthi usebentela khona la ngidamcosha aye kuphi unyoka lo mngane wakho lo ya but nje njengoba ngisho nakwenteka umconfronter ungangifaki mina uyabona ungayithi vuya ungangifaki nje asikakhulumi mina naye sitawuthwana nje sobabili sitawuthwana letulu langabe kunjani ayengufake wena khuleka utamendani kuthi ngidamendani yekela wena mntwana bathi nje ngidamsotha mina angisho ngiyamati mina ngiyabona ngiyamati ukuthi manje ngimthinze kuphi ngingamthinze kuphi khuleka kimi wena yonke kimi hayi kodwa inkinga yamakoti sitawubonana nisambama inkinga masitandi sitawubonana nisambama le emhlanganweni kodwa inkinga mfana okay bamhleba lo mntwana nami Nkosi yami hayi kwento enjani awubuke nje kuyati peteta musivele ke iqiniso yami bangitshela yona nguye lo enenkinga lo mfana lo nguye lo enkinga nje uyakuva nje ngandlela yokukhuluma ngayo kuyingcalamba ngidawuxosha kona awukubuke phela wena ungathi bamcala kana bamcala nguye lo lenkinga nguye bami angimsabi nje impela hawu totshela mina yena ukuthi utawusotha zibani ekhaya lami utawusotha zibani mina kusothana khona la afuna kusothana kufuna baphume bayosothana le kula madvodza abantu ngoba vele lona bathi ubhizi ngala madvodza abantu umlokola kwatifa
Asangihambe ngiyolungisela lo mhlangano wabo la bafuna ukuwubamba.